Angibonge mfethu ithuba ongipha lona ukuthi sike sixoxe ngendabuko yethu. Okhulumayo u-Abhitho wakwamalinga eJaji elikhulu, engiphuma le eLupane kwesikaMabhiwa Khumalo induna yakwethu. Njengoba sixoxa umbuza ngokubaluleka or nokuthi yini inxwala. Inxwala umkhosi noma ngathi umkhosi oyisiko elikhulu kakhulu esizweni sakithi iNyabethwakazi. Inxwala isiko leliyana engingathi kithina elizilona elisixhumanisa isizwe lendabuko yethu namathongo ethu nomsamu wethu. Ayikho isiko komthwakazi elikhulu kudlula inxwala. Kodwa-ke naso-ke indaba enkulu ukuthi yindaba ingenziwa inxwala. Inxwala ayikwazi ukwenziwa ngoba iyenziwa ngumuntu oyedwa and oyedwa kuphela okuyisilo or inkosi yesizwe sakomthwakazi. Ingakho-ke ukuze ukuthi inxwala iyenziwe ukuthi akube nenkosi. Ibaluleke ngani inxwala? Inxwala mfuka amabhena ibaluleke ngento yokuthi ngiba emotional mase ngikhuluma ngenxwala. Inxwala ibaluleke ngokuthi since ngonyaka ka-1893 isizwe asikakaze sivule inxwala ngani ngoba singasenankosi. Nxa ukukhombisa ukuthi from 1893 ngathi 1894 ngoba inxwala ifanele yenziwe unyaka nonyaka. So oka-1893 yenziwe. So from 1894 isizwe kazange sivule inxwala ingasekho inkosi. Okusho ukuthi isizwe saphelelana nendabuko yaso nomsamo waso ngo-1894. Ukusuka kuna-1894 nje isizwe kufana nokuthi siyazula enkangala njengoba kungena ncwala, kungavuli inxwala. Sifana asixhumananga nemvelaphi yaso, nendabuko yaso nomsamo waso, okuzobanga iy'nkinga ezinkulu esizweni. Njengoba sibona imikhuhlane, sibona indlala, sibona izomiso, sibona yonke into abantwana behlupheka, okunye sesikhala ngento nje zamanje kuthiwa imisebenzi asiyitholi imisebenzi, sihlupheke sigcwala umhlaba wonke. Abantu bengazibuza ukuthi kahle konakele kuphi. Okufanele ngaye sisibuza lokho. Konakele ekutheni isizwe asaxhumene nomsamo waso. Inxwala-ke ingena lapho-ke. Inxwala yenziwa unyaka nonyaka okuwukuthi inkosi ngoba yiyo yodwa engavula inxwala. Ivula inxwala unyaka nonyaka ifike laphayana ekuvuleni inxwala kuningi okwenziwayo. Inkosi ifike kakhulu ishwelezele isizwe. Into yaqala efike iyenze ishwelezela isizwe emathongweni. Ngabe konke sikuphazamisile siyisizwe unyaka wonke ifike ishweleze emsamo. Into yaqala ikwenza ifike isibongela konke okuhle esikutholile siyisizwe, ngamasimu, zingane, yini ngamabele, yonke into enhle evelile esizweni ifike ikubonge nakho. Mayisibongile inkosi into ebalulekileyo ukuthi wenze yindlela ibisigcineni ibese kuthiwa isizwe siyagezwa. Okay, sigezwa kanjani isizwe? Ngani ngoba kudala ke bekunezimpi, amabutho ephuma ehlasela endaweni eziningi, kube yichitheka igazi eliningi kakhulu. Ngaleyo ndlela lelo gazi beligezwa ngenxwala. Ebegezwa ke wonke amabutho, kugezwe inxwala singenamabutho, kugezwe lonke igazi elachithekayo, nelesizwe nelamabutho asala enkundleni wonke ngoba ngabantwana bamathongo. Bese kuthi bonke laba sebalala bese kwethola ithuba lokuthini badlulele ngaphambili baye babungele ngamathongo. Ngoba kwenza ngithi isizwe siyantula la singene enkangala. Kungani ngoba njengoba kungavula inxwala asinaso isiqinisekiso sokuthi bonke obabamkhulu ukusuka nje abasala empini yaseGadade nazo zonke izimpi bake badlulela phambili. Ngoba kufuna ukuvula inxwala ukuze bashwelezele, bagezwe, amagazi abo agezwe beyefika ngale. Uma ungavula inxwala kufika abagezwa abo. So kusho ukuthi ayibagezwa igazi kusuka igazi leGadade. Ezimpi zaboGadade nazo zonke izinto ezenzakala esikhathi igazi lelana elikagezwa kuze igazi lempi yenkululeko, igazi elachitheka eliningi kakhulu alikagezwa.
kuze isibhicongo eseza lesi segugurawundi asingagezwa. So kwenza ukuthi lonke lelo gazi abantu laba imimoya lana iyantula enkangala, iyantula ehlathini ngesinto sakithi, abakangeniswa kahle le kwelamathongo ukuze bekwazi ukusebenzela besebenzele isizwe siye phambili. Ngani ngoba uma kulimela isizwe akufani nokulimala umndeni. Uma kulimela umndeni ubaba or lo uphethe inkezo lo mndeni uyakwazi ukungena emsamu afika ashweleze. Kodwa makulimela isizwe awukwazi, akekho umuntu ongashwelezela isizwe ngaphandle komuntu oyedwa okuyinkosi. Ingani ngoba yikho sibona ukuthi esizweni sakithi ngeke uzwe kuthiwa inkosi nesibongo. Yebo sekuyabhalwa manje kuthe umzilikazi Khumalo uLobhengula Khumalo, ngesintu sakithi akukho lokho. Inkosi ayinasibongo. Ngani ngoba izibongo zonke zesizwe ngezenkosi. Yiko ke inkosi siyashweleza laphana amathongo wonke, noma isiphi isibongo, ngesakobani, ngesakomalinga, ngesakomabhena, ngesakomoyo, ngesakobani isibongo laphana, ngesakoKhumalo, umthetho ngubani isibongo esikhona laphana, zonke zisuke sezigezwa ngesikhathi esifanayo, zishelezelwa ngumuntu oyedwa ongasenasibongo. Yiko inkosi kuthiwa inkosi uBulelani Lobhengula kaMzilikazi kugcine lapho, kungashiwo ukuthi Khumalo uma sesibiza ngesintu sakithi. Ngani ngoba inkosi ayinani, ayinasibongo. So ke inqwala lapha inkosi iya laphana emsamu, amathongo onke lawa asengaphezulu kwakhe, zonke izibongo lezi zingaphezulu kwakhe. Uma sekusenziwa inqwala ke eshwelezela isizwe, kugezwa isizwe, kubongelwa isizwe, kuthokoza wonke amathongo esizwe, wonke izibongo zonke lezi kusho ukuthi kuningi okwenzakalayo enqwaleni. Ngeke sikuchaze, bayakwazi abantu abadala ukuthi kufanele kwenziweni, kodwa thina nje sikhuluma ngama-basics ezinto okuwukuthi ukushweleza, ukubonga nokucelela isizwe inhlanhla.